أمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا وأذكر نفسي وإخوتي من مقام هذا بشيء من مكارم الأخلاق، ألا وهو العفو. واي أفوي الراحة سو بربادا دران درسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا لله من أمن مرتو أغرتني أفوي ولي غدا الرسا قنتان أنك بدئ في ربين على ما في دوايسان الراحة سو بربادا ربي ورا الرافية دم ربي النهاقود. أمني كإن هدو منان duraan aadaallee qabna. Gaafa agartanii diiniin hin jirrellee aadaa bareedduu qabna. Aadaa bareedduu saniin ummanni keenya hoogganamee bulaa ture. Ammaan kana san keessallee baanee kufaatiin akhlaaqa akka malee harkaanu qaba. Sanirraa tokko waa'ee afwiiti. Ammaan kana agartanii nuti akka itti jirru rahiimni wal ciree, wal kutee, wal dubbisuu didee, sadarkaa wal ajjeesuu ga'e. Ilmi abbaa ajjeesuu, ilmi haadha ajjeesuu, sadarkaa agartanii kana geennee jirra jechuudha. Najjinaa minhu. Duuba haga agartanii namni keenya waan silaa aadatti beeynu san bira dabree sadarkaa wal ajjeesutitti deemu jechuudha. Achi geennee jirra duuba. Rabbiin guddaan haala fokkataa kana nurraa haa jijjiiru. Sadarkaa agartanii fokkataa geennee jirra jechuudha. Sadarkaa namni agartanii ilmi haadha abbaa dubbisuu didee abbaaf ilma walitti araarsuuf jidduu taa'anii dadhaban, haadhaaf ilma walitti araarsuuf jidduu taa'anii dadhaban, sadarkaa namni irra walii dabruu wallaalee, sadarkaa irra walii dabruun qabdullee wallaalee guututti keessaa bahe keessa jirra jechuudha. Rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana isaa keessatti dubbatee waa'ee afwiidhaa irraa bakka meeqatti dubbatee nu gorsa. Nuti immootu waan kana osoma asiin qur'aana qaraanuu, osoma asiin hadiisa barannu, xullaabuma ilmii irraa fa'a wanni akkasii argama. Namni walii araaramuu didee jidduu taa'anii abboo rabbi sodaadhu jedhanii kadhatanii waan silaa agartee qabanii wal hadaranii wal dadhaban duuba. Sadarkaa san jirra. Sadarkaa namni afwii guutumattuu wallaalee duraan aadaadhaan wal qabanii aadama saniillee dhaabatuu didee rabbiillee itti yaamanii rabbiillee dhaabatuu dide keessa jirra duuba. Yaa subhaanallah. Namni tokko Aamir bin Abdallahi jedhanii taabi'iyyichi guddaan zabana Usmaanii ilma Affaanitiin keessatti Aabidee warra Basraa jedhamee beekama. Nama san agartanii ka warra gandaatiin walii galuu dadhabee warra mootummaatiin walii bu'ee poolisa gandaatiin saabaa saniif agartanii ka yeroodhaaf agartanii mee ganda kan kee gana gadhiisii irraa godaanii nageenni haa bu'u jedhaniin. Gaafa achirraa ka'eetiniin biyya san gadhiisee deemu ganda keessatti dhalatee guddate. Ka keessatti ilmii rabbii barate. Ka keessatti ilmii barsiisu jiru. Ganda haadha abbaan isaa keessa jirtuuf ka obboleewwan isaa aanaa ahliin keessa jiru. Ka qabeenyi isaa keessa jiru gadhiisee achii bahu. Ummanni hin jaalataa fuudhanii geegessanii waytii daarii gahu. Waan jedheen ummataan mi'an du'aa'ii takkan kadhaatii harka ol fuudhaatii aaminna jalaa jedhaa jedheen. Hogguusan ummata agartee kaa sababaa itti ta'ee asii baasutti jiru kana abaaruu heda jedhanii hogguu isaan agartanii ka harka ol fuudhan maal jedhe namni sun. Yaa Rabbi nama sababaa isaatiif an biyya kanaa bahutti jiru. Ani garaa isaa bal'adhe yaa Rabbi garaa bal'adhuuf jedhe. Yaa Rabbi an irra dabree fi yaa Rabbi irra dabriif jedhe. Yaa Rabbi an dhiisee fi yaa Rabbi dhiisiif jedhe. Ummanni asiin dura akkasitti ayata Rabbiititti dalagayyaa obboleewwan. Ta'ufii dhiisanii waan Rabbiin jedhe faana hoogganamanii jecha Rabbii keenna guddaadhaa fudhatanii hadiisa nabii keennatiin agartanii hoogganamanii dubbii silaa agartanii nutti jirtu ta nuti agartee ittiin deemnu tana keessaa bahan duuba. Yaa subhaanallah. Abuu Bakri Siddiiq radiyallahu anhu gaafa Aishaa intala isaa warri munaafiqaa eeybessee gumna dalayde jedhaniini maqaa hamaa baasanii fi magaalaan Madiinaa agartee bahaaseensaa sossoote. Kijiba dubbii saniitiin niitii nabii rabbiittu gumna dalage jedhanii nama akkanaa waliin gumna dalayde jedhanii sahaabdicha qulqulluu maqaa balleessanii isiillee maqaa balleessanii kun hujii agartee munaafiqaati. Yeroo saniin keessatti rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa ayata samii buusee isii qulqulleesse. Nama tokko ka Misxah jedhaniin ilma adaadaa isaa
كدبي كان أغرتي سبان اتنقني دوغنغوران كيس سيني ورا منافقا كان أولين دبي كان أوفاتوري يرو ربين عائشة كل سبان بكري منا باسي دوبا ربين قدان أواجي إلى قيام الساعة كرأمو بوسدو يا سبحان الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين أو كما قال جل ذكره ربين قدا ويتمسن أغرتني كآية سمي بوسي ورّي أغرتني ربين أغرتني كصدركات تقول إنك كتناج ورّي ربين بل إنك النيف إنك كتناج ورّا آنا إساني تتولى أولو دي درت إنك كتناج ورّا مسكينة تتولى أولو دي درت إنك كتناج ورّا كرا ربي كيستي أغرتي كهجرا بهني تتولى أولو دي درت إنك كتناج ربين قدان سبحانه وتعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم سلن جالتني أكا ربين إسني أرار منفيتني هقو آياني أتشيكيتو أبان بكريتي في ماتين أبا بكري اللي بلا جاني لفايا إن فينا يا ربي كينا جاني في غني أغرتي مستهي من الديبسا أرآن كان أغرتي علماء إنتين آيات كان ولدتك أرآ كان والقرصا كان أغرتي ولدت همانا من تقول فلأتو دي دوب رحيم غنى كدان أسوالين دبسين هغر آجر جر رحيم غنى ديدم أسوالين دبسين هغر آجر تجر رحيم أسوالين دبسين الدنيا تنرى والبرا قدان جر الله أسوالين دبسين أغرتي الدنيا تنرى والبرا قدان جر حالا كنان فندوري ربي كينا رأيني أكمتان جنة أبان بكري برباد سنوتين بربان وفي كل إنما كيسين أغرتان كن جنة مكان برباد جنة إني سينسان سينو بربان وفي موتو هجير أمبران جر يا بليوانك ربين يرو ورّا أغرتي إسا صداتا متقتوتا فارس ورّا أغرتي كهالا غاريك أبان محسن توتا فارس الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ربنا كان ننجل سبحانه وتعالى متقتوتا جچون ورّا ربي صداتو جچون ورّا أغرتي غبرتي الله من أيساني تولچن جچون ورّا جنتاتي جچون ورّا كمي جنة ورّا أغرتي يرو بل إناتي في يرو إبنا الذين نجي إساني كنتني جا أكاسم ورّا وجود دلنا أغرتي دلنا سو إساني لكم سنيج ربي قدام سبحانه وتعالى أين نحن دوبا نتكرتي أمتك نرى ورّا ربي فارسي دبتو كنرى آية إلى قيام الساعة كرامت تنرى نتي أيس جردوب ربي أكنا ننجد ورّا أغرتي ربي صداتا جچون تكيو ورّا شركي في معاصي إيغتا جچون ورّا يرو بل إناتي في يرو إبنا لك النتنيجة أكاسم ورّا أغرتني يرو دلن سوني كم سنيجة ورّا فوئي لفتنا ما دربينا ما تفقو كان ربي نفارسي ورّا همنا كباب دنديتي كباب أغرتني كاغدلينا ما قلتو كان ربي نفارسي ورّا دلن سوني كم سنجة دو نبين حديثة صلوات ربي وسلامه عليه مالجأن ليس الشديد بسرعة جبانا ما جتشون نما والأنسو قبتي لفنما دربو متيجا كاميري جنان الذي يملك نفسه عند الغضب نما هو جودا لن لبو إساء قرتي قبتي هن أورفتي لبو إساء چوچيك أبو دندهوجا أكا كان تري نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه غافا غنى قرآني كأغرتي مكة كيس جران إرغماني إيغا غنى قرآن غهني أبيران إساني كإسان تيسو الرادو جارتين إساني كديجان تأغرتي إسان ولين أبتو الرادو عامل حزن جرمي بكما أغرتي ورا تاريكا برد ياد دون قدان إساقبتي أچرا كأي طائفين لك ورا طائفي تترك ورا طائفي تنأغرتي كا نالي فدات وان أنديمو كان اللي نرى فدات جلي أغرتي ورا كنان كدت دوب نبي عليه الصلاة والسلام ورا مكة وفي الراباسي جنان ورا مكة ولين جراچو دتبه جنان مكة كيست ديني إساء وفتشو دتبه جنان دبي كان جل نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وقو كان أغرتي وبوليان سديه تأغرتي كا سيدوتا تغافز طائفين ورا أغرتي سقيفة الراتات جتشا هما جلاني نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه نما إرغتو أبين نبي سإرغتي ربي يوكا سإرغتو تاتي أني أغرتي ديمي كأبا أغرتي هجو إسي سنترسا سجدكو أچرتو البهي فنچانا جدكو يا سبحان الله يو ربي نم إرغتو أبي كسي إرغتو تات يو أتي نبيي كتاتو تاتي أنسي يندب سوجد أكون
بفكان أن جتش ففكتا كان جدانيني نبي محمد همتو ددانيك إبلو ددندو هيا جرنا إيغانا ددن قريش اللي وان التنجر تنبيتني دبيان سنت دفيف كان ندويسا ندفين وكدتين الراد أبيتنا باسنا جنان تنايو جداني وروتا قبراني تيفي وروتا قوولي فلاني كرا قبرق قياساني چنا كنا في چنا كنا داباني جزيني كيسا بهوف ديمو ورّي كنتم دو أي محمد صلوات ربي وسلامه عليه أكا غافة سن اتجابات أمرين قياتو كل اتجاباني عائشان غافة دولة أهدي كيستي هقونا من ترباتما الرادومي نبي محمد نغرتي الكيساج أبساني دون فورا إساتي تأسين سبيل دبري ديمو دبي باتاني ديمانين سنين كيستي تكا كرامي دمتبي تكا تكا يادويتي ركونا كرا سكونا مي جنان وياتو كنا مي وياتو مي جنان غافة آئفي دبين سن أكمل نبي كأنت جبدو تهونا مجرسيس دولة أهودي كسحابا الرب تسني الرلي بوياسان ترى تجاباتنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه دوبا وانجر أنقافا سنين كيستك أكست أمرين اتجابات دبين هجسجت اتبوت كقبين إساء أجرتك إيجا أفتة ملكي إسي بفيسي جيرت نبي محمد الشرة ديماني أجرتك رمكة وجود أبوه ديمان ربين قدان سبحانه وتعالى من أما إساء أرجع جبريل إرجعتو جبريل أفيد بسه يا محمد هو بيت ربي وان ست بوي كان أرجع بيك وي واجلادو كتني كنافو ملائكة غاراسي أرجع أجا جوان أتفيت دلقا ملائكة تسون جدي وكما كان ملائكة غارا رفي أغرتي الرسلامت يا محمد هو أم ملائكة غاراتي غارا كان أكفيدت الفودي أغرتي قد ديبسو دندها ورّا أكنا سكينك كان أغرتي كا الفودي غارا كان اتقد تشوفانا هيا مجدين لك جئنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه يرو ركون أكسي تجرت سنكيست يرو إنكين أكسي تجرت سنكيست يرو نمني أغرتي نما إساتون سبر بادو سنكيست ربي انتم سإرقيفي غربل إن إساتر نبي رحمتا تأرى ربي اندرو أغرتي نبي رحمتا أمتا فإرقي ركو أكسي تركا إسا قبدو سنكيست محمد دي صلوات ربي وسلامه عليه نادي سيجي يو إسان أغرتي إسان كيسانا مربي قبرو أبلي إلمان إساني كيسانا مربي قبرو كجيلا وديد إساني ترى نما أرقمو إلمان إساني إرى أغرتين مربي قبرو كجيلا إسنا جلان فتني جي أكسيت مكة ديبئي ورّي مكة أغرتني كاتاأني والمرئتني غربا كان أكم هاغونو جداني پارلمان إساني تائي مرئته حالا سدي رت ولي غلط warri tokko waan jedhan makka makeessatti isaa hiinu warri tokko waan jedhan makka irraa haa baafnu warri tokko waan jedhan haa ajjeefnu jedhan yaanni sadiin kun dhihaate yeroo yaanni sadiin kun dhihaatee tiniin jedhe yaada sadiin kana keessallee yaada caalmayaa tokko keessaa fudhata suni kami jennaan ajjeesu haa ajjeefnu jedhan akkasiin malee hara irraan baafannu yoo biyyaa bahillee nama nutti horee diina nutti ta'a yoo as keessa taa'ellee afaaniin hin cal'isu kunoo nama horuu jira wanni nuti irraa raahaa goonuun agartii ajjeesu yoo isa ajjeefne gosti isaa baniin haashim nun dhiiftu akkam taana baniin haashim akka isiin agartee nun dandeenye cufti agartee gosa makkaa keessa qubattuu nama tokko tokko kennaa nama jabaa namni jabaan kun agartanii kaaka irree qabu ka walirraa hin hafne dhahaa nama tokko haa dha'u wayitii isa dhahaniitiniin jedhan agartee inni du'e baniin haashim gosa kana maraan loluu hin dandeettu dirqama gumaanu gaafatti wali guurree kafallaa jedhan taate jedhanii kanarra walii galan achi agartee guyyaa isaan itti ergan kana rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala nabi muhammadin jalaa bahi jedheen edan isa ajjeesuu deeman dhufanii agartee kaamana nabi muhammad marsanii wayitii inni gabbahee eeynee dhooyna jedhanii osoo akkasitti ta'an rabbiin hirribatti dabre duu isaan hirribaan kutanii jennaan aliyin bakka ufii ciisu ciibsee nabiin rabbi ufii ka'ee jalaa bahe achiin agartanii abbaa bakrii waliin seenaa isin beeytan san goda seenanii guyyaa sadi bulan nabiyyi akka kanatti murtii itti murteessan ajjeechaa itti walii galan ka namni tokkollee waliin kilaafin ka tokkollee amriin kun hin ta'u dhiisaan jedhin harka tokko tahanii itti walii galanii paarlamaan isaanii itti murteesse kana rabbiin madiina galchee
umrii isa kaayee gaafa ganna 8 hinjifachiisee makka deebise. Yeroo san warri gaafa san murteesse achi keessa jira ka du'e ka jiru hin jira. Hogguu kana agartanii Kaabaa jala dhaabbatee Nabi Muhammad waan kaleessa dalagan isaan illee hin beekan. Inni illee hin beeka ganni ganna 8 ganna dheeraa miti. Mee maal isinit dalagaa yaaddan jedheen duuba. Yeroo agartee jeeshiin isaa lafa guutee bakka dhaabatu wal dhoorgu. Yeroo saraawitiin isaa agartee nama inni itti ajaje agartee kan yoo gogaallee irraa baasaa jedhan sakandii ittiin fudhan. Yeroo agartee dandeettii ajaa'ibaa Nabi Muhammad qabu keessatti yeroo namni kun kalee akkana natti murteessee akkana godhaa qabaa yoo jedhan agartee sakandii ittiin fudhan. Kajeeshii isaatiif agartee makkaan agartee sossootee bakka ijjatan wal dhoorgu. Yeroo inni humna qabu yeroo inni agartee akka kaleessaa san kophaan jirre. Yeroo inni agartee ka horee agartee ka warra isaan deemu ka isa jaalatu ka tuftoon isaa lafan bu'u. Ummata akkasitti isa jaalatu waliin deemu akkasitti deemu saniin keessatti mee maal isinit dalagaa jedheen duuba. So anaaf si taate akkam jettanii. Waan hagana ga'u arganne nama kaleessa diinummaadha. Eega ajjeechaa sin murteesse maal sirraa hambifate namni ajjeechaa sin murteesse. Haa du'u eega jedhan bar du'umaa olitti wanni biraa wayii jira. Du'a itti murteessan. Ati obboleessa gaariidha ilma obboleessa gaariitti irra nuu dabri jedhanii. Izhabuu fa'antum xulaqaa. Deemaa isin bilisaa jedheen Nabi Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu alayhi. Abboo irra dabree fi akkam jette ati hagana miidhamteere. Ka obboleessa keetiin araarami jedhanii manguddoon jidduu si teettee aalimni taa'ee beekan taa'ee wallaalan taa'ee si dadhabu. Namni duuti itti murtooytee du'aa gartee itti murteessee du'a san irraa deebi'e hin jira. Jiruu addunyaati lafa taakkuu takkaati jecha arraba keessatti wal saattanii waan agartee osoo himataniyyuu yoo garii dubbii akkasii yoo laalan nama saalfachi. Akkanaatiif jecha namni keenya wal kutee afii walii godhaa jedhanii dadhaba. Nabiin Rabbii salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi warra ajjeechaa itti murteesse warra haa ajjeefamuu jedheen san kulli isaa irra dabreef gaafasa. Kanaaf agartanii Nabi Muhammad itti hidhadhaa jedha walitti hin hidhatina. Jagnummaa abbaa keetitti hin hidhatin. Ka akaakayyuu keetitti hin hidhatin. Jaahilummaa warraa sanitti hin hidhatin. Yoo namni tokko waa jedheen bar namni keenya eeggatee dubbii san deebisuudhaaf. Maa waggaallee hin geenne. Saffaa keessatti agartee dubbii akkasii olii isaan jedhee waan inni jedheen san jedheeni agartee isa deeffachuuf isa dadhaban duuba. Yaa subhaanallah. Deemnee sadarkaa nuti geenne. Qabrii gubbaa dhaabbatanii nama du'e abboo agartee namtichi kun du'e innuu sii gadi ta'e irra dabriif jedhanii nama kadhatanii nagarreesse. Indi dabar. Manguddoon kophaa itti dabartee aalimni kophaa itti dabaree fadlii irra dabruun qabu agartee himanii fi afakkat. Gaafa namni qabrii irratti wal ari'ee namticha irra dabruu fi dide ijoolleen agartee abbaan irraa du'e agartee ka abbaa keenya ka du'ee qabrii seenee irra dabruu didaa jedhanii asii itti garrisanii gosti walitti duudde balaan biraatu buute. Awwaalcha wal dhoorgantu jira haala nama kennaa irra. Yaa subhaanallah. Akka kanatti duuba rabbiin bira dhayxeetiin agartee milkaa'uu deemna. Akka kanatti lahdii gurraattii seennee milkaa'uu deemna yaa obboleewwan kee. ما إرى دبر نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه أكنا عن إرن دبر ربا وان أفين قبض بيكا با إسيتو درجة قدانا ما قب إرى دبرو كانتو يوان أتي أغرتي دي فتوارك دي فتوسان إرى جبا ربي براتي بياك يا مادا يو أتي هر أبو ليسكيتي إرى دبرتي بياك يا من ربي سميل كيسدو إرى دبرو كان هيد دمان وي أبو ليوان كي أمني فرنجي لا فسلا دينين كم diin rabbiititti dalaguudhaaf osoo hin tahin jireenya isaanii tolfachuudhaaf jecha irra dabruu kana barata. Ammaan kana lafa faranjii kana yoo ati dhayte yoo ati itti buute illee soorii jedhan yoo tasa sitti bu'an illee soorii jedhan yoo tasa makiinaa si kaleessan illee soorii jedhan. Dhiifama jedhaatumaa yaa uummanni ati agartu kun gurraachi Afrikaa kun akkas ka diinii hin qabne sababaa jireenya addunyaa kana tolfachuudhaaf jecha nama wal loluun agartu. Nama walloluun agartu agartee biyya ambaa keessatti kennamee amma bakka agartanii mannahaara jedhan kanniin fa'aa yoo ati dhayi guyyarraa kaan dhiiga gadi naqasi kaan asiin agartee wanni wal godhan waan dhiyaatu arrabni hoo nama ammuma walitti dhufan hagadoo wayii walirraa hin qabne awma kana arrabaa walitti dabranii arraba kanaan agartee waan biraa wal godhan wal maanxanii haga ati bira dhaabatuu hin dandeenye duu yaa subhaanallah.
إن برباچس وني أكنا حالا جيرو قمنا يا أبولي وان كن أخلاقة ديبو قم نبي كن عليه الصلاة والسلام إن إرجمي فأخلاقة كنا بوتو أكسي ملء دين كن أجرتني دين كن أكسي تلو هذا ديني سينو متي دين الرنم أرينو جن أمنو برنا قاف جولين تين نبي أجرتني سعودي كيستي والأبدة غوسا والبافتة وان تكا عالم الرت سينان دبرين بيني ولد دليل نمني تكون وما أفان كن نبيكو كومنتي إساتي أرجع أجرتي جلتي وان جل إبريس يا واق أيو غلطو ميك أمة مسلمان أنقول إنجا دبين كنا مسمبرة تكارا يا واق أيو غلطو ميك أمة مسلمان أنقول إنجا جولنا كسي والبيت سم جولة مسلمات جولة أرسيت جولة هررجت جولة جمات جولة ولود نما بران أجر يا سبحان الله أمة مسلمات جولة أبان شيكات تأبان هاجت تأبان محمدي تأبان إبراهيمي وركان ورّا ترى بهي أكسي والبيت إنترنت اللي أجهزدو هجا جهني نمني دين تسلا أخلاق نكين بريدا دين التنمية دين الرأكنا أجنم أرينو بين دو وني نتولي رد لينويج كنا فيها أبولي وان كي نقرأ في أهاديبن إر ولي هادبرو إر ولي دبرو هابرن أفوان جتشو كان أرمني كي إنها برتو مركا كان هاديفنو وني نوقد انجرو يومي كانوا تفيد ملك نبينا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إسا نمني مرتوني بيتا غافا وبوليان إسا أغرتني نمني حقسي اتولي قلتي فوتي أبا براسو بدي ديمتني يين نياتي جلاني أغرتي هجور راباساني إيغتي دباني أبا سباني اتنغلان إسا فوداني أغرتي بولو كيسا درباني ويتيني بولو كيسا قبوئي gaaf sanuyyuu yaada lama ka'e warri kun ni ajjeefna jedhe warri kun hin ajjeesinaa darbaa jedhe dubbii warra darbuu san caalchisanii darbani wayita darbanii agartanii battala boolloodhaa bu'ee dhagaa gubbaa taa'e waan jedhe jedhan garaa naalaafinnuu jedhe achi keessaa boo'e jedhan duuba jaratti ol boo'e injiraan duune agartanii jedhanii namni tokko agartanii dhagaa fuunee itti gadhiifne achitti akka inni bashaq jedhee du'u jedhe kabiraa irraa dhoorgee akkasii irraa wal dhoorgan jedhan haala kana maraa inuma dhagaa'in ima argalle ima beekalle isa akkasiisan eegasanii agartee naggaadee rabbi itti fidee achii baasanii fuudhanii gabrummaadhaan biyya masriitti gurguran nama san rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala waan ufii oofuuf oofa gabrummaa san keessaa isa baase eega hidhaallee seenee ganna 7 hidhamee achii bahee booda rabbiin agartanii kaamootii isa godhe duuba beelli biyya qabattee abaar bu'ee obboleeyyan isaa tagaafas isa darbite sun baadiyaa agartanii kaashaamii kana keessaa kaate biyya masrii dhufte shimataadhaaf wayita dhufte inni hin beeke jarri hin beeyne isama isin beeytan isinii hima duuba agartanii inni beekee jennaan haasoysiise obboleessa isaa ka haadhan garaa tokko sanillee gaafate isin nama hagam jennaan nuti nama haganaati agartee obboleessi keenna ka biraallee ka haadhan biraallee akkana ganda jiraa jedhanii itti himanii isallee fidaa koottaa jedheen taraatti aan toletti oolee nyaachisee bulche afaan namni afin afeefi qalma namni namaan qalle qaleefi tajaajila ajaa'ibaa agartee akka ajaa'ibaatti jala dhaabate waan takkaa jarrin argin ta'eefi waan soddaan namaan taane ta'eefi achirraa osoo faarsan agartee abbaa isaanitti deebi'an nama akkanaa takkaan agarreedhani abbaa dhaqanii abbaallee akkasitti duuba agartee itti himanii tola oolinsa inni tola itti oole san abbaa agartee ilmoo kaana daa fuudhanii akkasitti dhufan akkasitti hambifate gaafa kaanii agartee warri martinuu achi yaa'ee dhufe akka isin beeytan sanitti gaafa jaraan agartanii kaa dubbii walitti hime obboleessi isaa dhufee fi inni kun obboleessa kiyya jedhee itti hime anillee Yuusufi jedheen yeroo agartee ka hoggantootiin hogganaa ajaa'ibaa nama agartee qabeenya irratti mootiidha madda galii biyyattiidha ka harkaa qabu ka agartee gamanaan agartee ka wanni isa eegu poolisiin isa jala deemu agartee warra maataba meeqa ka gamanaan jala deemu ka maataba meeqa abbaa maataba dhibbaa abbaa maataba kuma ka ajaa'ibaa kun jala yaa'u akkanatti deemu isaa sadarkaa godhatee daanyaa ta'e ajaja isaa agartee ka garana fiiganii geessan sodaatama akkanaa kana laaltee agartee yeroo kana keessatti maaltu nama dhagahama yaa obboleewwan kee yaa subhaanallah akkuma dubbii nabii kennaa ta dura isiniin jedhe san salawaatu rabbi wasalaamu alayhi
كأسو إني أججي فون جرالي تشيراتي سنبري فجأسا جدي أغرتي كان نمني بران نابل يرو إني جبا غاف إنسان بي كان سنبرا دبري ربي صدركا اتقودي صدركا كيسيو صدركا قدا اتقودي نمني موتيرا صداتا مني جرا الدنيا كيسك پولیسا گنداتوني صداتا يرو أكسي سنين كيستي چنقتني بكسين أندبني ربين سر نجالچي سجد أنيني هبو أفان إساني والهدئ هلتني مقولين جل رابطو دد لا تسريب عليكم إتان تقول لي إسني رتنجر كمي تقول لي هنقبدا ركون تقول لي إسني فنجر الرفتنا هنا وان دلائدني ربين إسني هارار مجرين أبو إنجت تاتم بوليسكين إيسيتي أغرتي أبا ما فدئ وانتك أوسيتي بليسي dhugaanti haga baatutti male haga dhugaanti yana argamtutti male Yusuf ibjara namni tokko jidduun teen namnummaan tokko jidduu taa'een araarse Nabi Muhammadii fi ummata Nabi Muhammaditti gaafas dubbii san murteesse Abu Sufyaan faatu achi keessa jira sayyidni warra Qureeshi namni tokko walitti araaramaaf jidduun teen waan afiin taate beekaa nabiin rabbii afwan jedheetuma akkumatti bira ga'e Yusuf agartee laa tasriiba alaykum al-yawm yaghfiru Allahu lakum ربي إسنيها أرارم جدي أرارم ربي كذا تفهم ما يتدبره هذا أوغانتي يباتو تملأ إمان فتنة أوغاتي يباس جارسي ركعتي جدود نما كينا كارا عالمني جدود ركعتي هاتي جدود ركعتي أبان جدود ركعتي نمني هارو ما فبا في الليل سلا غرا رافن كذا تهات غرا لفتي ريدة وبوليا لما ولي أرارسو المان في الألت ilmaan ufii deet abbaan kadhate afakkat jedhanii dadhaban nama keenya karraa kan sila hin jiru namni kun waan jirraa seya wallaahi hin jiru meeqa akkam ka qabriin addaan guurte su akkasitti kadhatan dadhabanii abadan jedhee agartee kan araaramu jedhee dhiiroo Yusuf irra miidhamne wallaahi yoo kijibne malee dhiiroo Nabi Muhammad irra miidhamne nuti yoo kijibne malee salawaatu rabbii wasalaamu alayhi karaa nu garsiisanii deeman karaan jannata ittiin seenan karaa kana jedhanii nu garsiisan imaamu Ahmad alayhi rahmatullahi rahmatan waasi'a sababaa qur'aana rabbii kanaaf jecha sababaa kalaama rabbii kanaaf jecha mootummaa sadi keessa hidhan warri sheekolee hin beekan agartee taarika isaanii isa santuyyuu agartee warra akkasitti si hidhee si tumee si azabe san akkam goote jennaan irra dabreef jedhe maaliif irra dabarte jennaan sababaa kiyyaan namni muslimaa azabamurraa maal argadhaa mee sababaa kiyyaan namni muslimaa ibidda seenii azabamurraa maaluma argadhaa darajaa kamtu naa ida'amaa warri agartee kaa dhugaan galteef akka kan warri aayata rabbii agartee keessa gabbu'anii haqiiqaa isiidhaa hubatanii mistirri isii galeef akka kan warri jaannanni rabbiin nutti himu sun agartee dhugaadhaan galteef akka kanatti itti dalaga hujii namarraa fedha quraanni rabbii kun hujii namarraa fedha awaamira of keessaa qaba ajaja of keessaa qaba dhoorgaa of keessaa qaba ajaja isaatiif dalaynee yoo dhoorgaa isaa agartee irraan dhoorgamne maaltu lafa jiraare nuti ummata muslimaa ofiin jennee yaa'uudhaan akkanumatti jannatan seenna hin taatu duuba yaa obboleewwan keenya haa deebinu gama rabbii keenna mee garamaa warri wal dhabdan afwan lillaahi waliin jedha mee namni nama bakka biraatii agartanii kaa wal dhabdanii yookiin rahiima keessan ka waliin dubbifne dhihoo kana maziida barakaatitti an dubbannaan namni tokko agartee waan naan jedhe harka baasee ummatuma akka keessanii kana keessa namni tokko agartanii ilma kiyyatun tala isaa fuudhee jedhe durillee rahiima warra waliin jirrullee jedhe namni kun agartee jiruu tiyyaan akka karratan hin geenne jedhee dhaamadhee eega an du'ee boodallee rahiimummaan akka hin sufamne gaafa an du'ellee qabriitii irra akka hin dhaabanne akka na boodallee yoo akka tasaa ka an du'u taate namticha saniif isin akka walitti hin deebine jedhee dhaamadhee duuba akkanuma agartanii ani agarraa kanallee hin dubbanne waa dubbannaan amma immootu ufii kiyyaa bahee barbaadaa jedhe nama sanaa inni na barbaaduun eegu isuman namii eega agartee irra namaa dabruun fadlii ka qabaattu taate ufii kiyyaa asii bahee barbaadaa jedhe ogguu asii bahe jarana wanni namatti himaniif wanni walitti himnu kun akka itti hojjannuuf yookaan agartanii ragama isinitti taate ragama nutti taate ani isin caaletti miti ummatuma akka keessaniiti ruma akka keessaniiti basharu niyyadhaa duuba nama agartee wal dhabdanii irra dabruufi biraa walii deemuu kan haa barannu aadaa haa godhannu jireenya keenya haa godhannu
akkasitti milkaahan yoo akkas taane callaa milkooyna yookaan agartanii qur'aanni rabbii ka qara'aa oollu kun agartanii rakkoo biraa nutti fidatu rakkoo biraa nutti fida gara rabbii keenna haa deebinee tawbannu duuba Yuusuf akka sanitti obboleewwan isaa hattan eega abbaan isaa dhufeetiniin abbaa waliin haasawa eegalan akka maatititti walitti dacha'anii haasawan yeroo rabbii isaa faarfatu maal jedhe eega rabbiin agartee mana hidhaatii na baase jedhe dubbii mana hidhaa san dubbate malee dubbii jaraan achitti dhiise jidduu kiyyaaf jidduu obboleewwanii shayxaanni agartee eega balleesse jedhe akkasuma callaa maqaadha itti deddeebi'ee arrabaa yoo tuqe jaran yaaddawaaf dhiyeessa namni tokko yoo waa sitti balleesse yoo dubbii san madaa san ati tuqxe hin qaanyaa hin saalfata hin cinqata kenna umritti dubbii masanii mataa keessa si dhaadu haga addunyaa tanarra ati galtutti hin dhiisu dubbii san eebii takka yoo sirratti argam shari'aan akkas hin jenne وليعفوا وليصفحوا جتشم مان كنوا علماء إنه بوفسرا إرها دبرني إرها غرغلني جتشون أكما وان أغرتي وني سن تكان دلغمني تت إرها غرغلني جت هم مان سنو أكوان أرغمني تت هدغتني جت كأن يوا في غدي أغرتي را دبرني في اللي وان غافزين دغتي مجل عدد صفا كيسن والغاني نما سببا إساتف نمني أغرتي جدني دكن داي نجر نما سببا إساتف دو إني دكن داي نجر نما سببا إساتف صفا إني دكن داي نجر مالف جنان دبيسني سورا هيرو نمني أكنا بيك الرحمة نمات نمني أكنا الرحمة نمات نمني أغرتني كان نمني أكسيتي سديسوسون إني جبومة تفا مغرين نمافا جيتش أكسي سانجد أنسان جبومة تكفا مكتجرا ولا ليسات الرحمة نمات الربدا نمات نمني أكسي ربي جيتش أغرتني وين راقبو وان سلالبون نمان جدت هنجفتني إيسو أكستو نبرباچ ستوبا دوبا kanaaf jecha wanni nu barbaachisu karaa rabbii kennatti deebi'uudha ammaan kana rakkoon nuti keessa jirru gaafa durii ulamaa'in teena rabbi jazaa isaanii haa deebi'u jannataan rabbi isaan haa qananiisu gariin isaanii dabranii gariin lubbuun jiran toohida kana keessatti miidhamanii rakkoo guddaa arganii agartee toohida irratti qabsoo guddaa godhan har'aan kana nuti agartee toohiduma kana irra dhalannee alhamdulillahi irratti guddatu jirra galanni ka isaanii ta'e garabbiiti amma immoo wanni harkaanu qabu kufaatii akhlaaqaati wanni nuti beekuu qabnu yeroo ammaa keessatti rakkoon harkaanu qabdu rakkoo kufaatii akhlaaqaati namni gaafa akhlaaqaan kufe zeerootti deebi'e duuba kutaa tokkocha callaa keessaa gizee hedduu dubbadha namni haadhaa abbaa ajjeese lakkoofsi isaa nama 700 ga'e hoyguu jedhan maal jettanis jiruu qabna wanni haadhaa abbaa olii maaluma jirammoo addunyaa tanarratti wannummaan sadarkaa qabaa ka rabbiin agartee nuu kenne وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أسو ربي نوجد هذا أباتي نمني غافة تركان فتنما برامال الرغافة مع السلام نمتك أنا نما شيكا أغرتني كالزيار والأفكي من إساجر أبان إساجر إيه أول شاف أغرتني بي شاغل الرجل اتبال بلانيتي أبيدو إيتي أبوكو تكبري دكبت ويداني maal haa godhuuf natti himtarree gurra kiyya kanaan dhagaye shaytichi na bira jiru hun kadhate abboo rabbii jedhii kottu qabrii kenna duruu waliin hin jiru warra qabrii isaatiif dhufa deemaa jaarsa awwaala jaarsaniif jecha lammata natti hin bilbilina bar ammuma kana fagoo hin jirru bar zabanuma nuti amma keessa jiru kana keessatti taaziyaa abbaa qabrii abbaa achitti dhufuu dide ka ollaan dhufu ka agartee warri gandaa dhufu ka beekuuf kan beeyne dhufu achi kadhatanii dadhaban waan isaan irratti wal dhaban immoo an beeka yoo guddate yookiin lafuma qabeenuma wanni biraa wayii jira jidduu jira kana so ilmee jalaa ajjeese jedhanii biyyuun himti wanni lubbuu bakka san hin jirtu dunyaadhaaf jecha isii dhumtuu tanaaf jecha ilmi abbaa awwaala dhiisee jira zaman an keessa jiru kanaan keessatti ilmi haadha awwaala dhiisee jira
sadarkaa kana geennee jirra duuba kana ol kufaatiin akhlaaqa maaltu nu hafe duuba yaa obboleewwan keenya mee maaluma dubbatan kanumaa olitti waan dubbachuun isaallee agartanii hatta nama qaanfachiisu garii wayii osoo gurii nu dhagahu waan duraan ummanni hin beekne yoo dubbatan ummata barsiisuudha jedhan irrumaa cal'e duuba sadarkaa kana geennee jirra rabbii keenya haa sodaannu sadarkaa abbaan ilmee ufii ittisaamu geennee jirra ammaan kana ani warra qilleensaa kana barsiisa namni beektan na beektanii micayyoo wayii alarraa galtee lafa bitattee itti ijaarattee abbaa isiititti kennattee kaatee biraa deebite abbammaan isii micayyoon duute jedhee waraqaa itti baasee lafa ilmoo isaa fudhachuudhaaf adaadan isii dhageettee micatti bilbiltee waan akkanaattu deemu jira guyyaan dhumaa ka agartee lallabuufiif deeman guyyaa akkanaatti dafii dhaqqabadhu jettee micayyoon achuma agartee tikeeta murattee asi buute eegasanii agartanii hijaaba godhattee niqaaba godhattee kafuulaa kan dhuftee agartee mahakamaa olma seentee himateette duuba abbaalleen isii ta'uu hin beeku namuu hin beekan gizee abbaaf murtirra gaanii intallee ebaluu waan duuteef jecha wirsinnaan agartee gama abbaadhaa waan deebi'eef jecha maali jedhee warri dabarsuuf deemu kun waan hin jireette niqaaba ofirra olmalte mee maal jetta namni isin balaa hagana gahu kanumaa ol maaltu hafe akhlaaqa irraa zeeroo maayinaa zeeroo jira waan zeeroo gadii jechuudha obboleewwan keenya waan kana itti duuluu qabna du'aata calla irratti ilaaluun barbaachisa kullii namaa irratti namni haqa argi wallaan ollaa qabee obboleeyyan qabanii aanaa qabee yoo wal qabne malee haalli kun halaakatti nu oofaa jira osoo agartee wassaamuu fi zulmiin biyya maraa jirtu akka waan biyya tana keessan sadarkaa tokkoffaa taatee ol bahaa jirtu fakkaata yoo agartee akka biyya biraatiif akka asii walitti ilaala kanaaf akhlaaqa keessaa baanee jirra akhlaaqatti haa deebinu rabbiin agartee tartiibatti rabbi nu haa deebisu jedha rabbi tartiibatti rabbi nu haa deebisu waan dur abboota keenyarraa agarre sanitti rabbi nu haa deebisu kayritti rabbi nu haa deebisu haala fokkataa amma himnu kanarraa rabbiin agartee bilisa nu haa godhu ilma haadha abbaa kabaju ilmaan teennan illee rabbiin haa godhu kullii keennaa rabbi agartanii nu haa araaramu tartiiba rabbi nu haa deebisu jedha waan dhaamu asumatti agartee dubbiitti yaniin gabaabsaa warri shabaabaa gaaf tokko Sheekh Jamaal Aliyyi kun gaafa nuti Ijibti jedhu achiin nu dhufe waan jedhee dubbii babbareedduu biyya ambaatitti agartan fuudhaa biyyattiin nu galaa'e waan gaarii agartee biyyattiin nu galaa'e akkasanii waan biyya ambaatitti agarree irraa dargaggeessi agartee wal ijaare guyyaa tokko hospitaala deema torbaanirraa deemanii dhibamaa kana laalan akka Xuqurambasaa kana agartee hospitaala guddaa kana dhaqanii laalaniitii nama agartee achitti makiinaan harka irraa murte kama curee keessaa gajjiisite ka agartee du'a keessa jiru ka agartee haala du'aa keessa jiru ka rakkoo adda addaa keessa jiru kana laalanii agartanii ka imaana daratanii galan guyyaa tokko immoo torbaan itti aanu deemanii qabrii keessa deemaniiti qabrii laalan obboleeyyan isaanii abboota isaanii haawwata isaanii warra akkas fakkaatu ka biraa du'e kana laalaniiti imaana qalbii isaaniitiif daratanii galan waan akkanaa kana aadaa haa godhannu jedha هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا